الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على رسوله الأمين وعلى آله وعلى صحبته الكرام والتابعين لهم بإحسان إلى يوم لا مرد له من الله. أما بعد، عباد الله، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله. يقول الله سبحانه وتعالى في محكم تنزيله بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. عباد الله، اعلموا أن من أهمية هذا الدين الحنيف الإنفاق في سبيل الله، فهذا هو العهد العظيم بيننا وبين ربنا خالقنا الله سبحانه وتعالى، حيث قال في كتابه العزيز في سورة التوبة: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والفرقان ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. Musidɓe julɓe tedduɓe, miɗo yetta Allahu lanɗo subhanahu wa ta'ala, o taguɗo en waɗi en ɓiɓɓe Adama, neminɗo en ɗiɗo nemaji mawɗi arsikuɗo en wonugol en julɓe. ɓawo ɗum ɗen juula e rasul sallllahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam, on mo jamɗe kisi e woni e muɗum, nediraɗo sabu yurmede wonande ɗeɗo mofte. Musidɓe julɓe tedduɓe, mbiɗo yamira hoore an, mbiɗo yamira on hulugol Allah subhanahu wa ta'ala. Te tawno hulugol Allah ngol ɗum ɗon ko yamaruye mawnuɗo tedduɗo ka Allah subhanahu wa ta'ala, yamaruye mo annabaɓe ɓen nidira sabu mum. ɓay Allah subhanahu wa ta'ala suɓike annabaɓe mission maɓɓe mo wiwno yo yahu yottino kibon ha laato ko fi kulol Allah. Allah dani yunazzilu almalaikata birruhi min amrihi ala man yasha'u min ibadihi. Mo jippina seydina Jibril wondude e wahay on e dow immorde e yamaru e makko e dow ɓemɓe o suɓi e jiyaɓe makko ɓen, ko ɗum woni annabaɓe ɓen. Si Jibril addi wahay on e ɓen jiyaɓe ɗon ɓe heɓi statut titre annabaku, mission maɓɓe on ɓe sabti. Mission maɓɓe on ko honɗum: an andiru annahu la ilaha illa ana fattaqun. Yahe yottino, janno, waajoɗo, formo ne o yimɓe ɓen yeetoɗon ɓe wondema reweteɗo wo ala si wona min Allah, fattakuni yoɓe hula. En andi ko ɗum ɗo woni mission annabaɓe ɓen fof, ko yottingol kulol Allah, ko yottingol taqwa. Ko ɗum waɗi annabaɓe ɓe fof maɓɓe ɓe wolingol konngol ngol mi wolta ɗo joni. ɓe fof ɓe wii an ibudu llaha wattaquhu wa ati'uhu, ko yo rew Allah subhanahu wa ta'ala, wuɗon mo, rentoɗon e makko, ɗoftoɗon la. ko konngol annabaɓe ɓen fof ko ɗum woni mission maɓɓe o.
kedua si Allah subhanahu wa ta'ala odani kalanno de surat al-ahzab lanno de surat al-ahzab Allah non dani o aya mo jambude nane ka suratul nahl woni wadda se jangi aya wiya mo sura no kalkari ko fiyo newana mo kala yaw ko dara ko no woni nafi ko tum ko hay ko fi wiya ko aya no me jangi kon ko woni mo da yaw dara no kitay ka dira no ka france ko no wawda iya no tay ka kabira don ka tafsir ke ibnu kathir ma bedo iya ko reference aya mo jambude nane mo ka so nahal o aya mo ngoni jambude do mo kallanno de aya mo jangi nane mo ka kapuddo de suratul nahl aya mo ngoni jambude do ka kallanno de suratul ahzab ladani ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida e kono yo gondimɓe huule Allah woɗon konngol moƴƴol konngol jogidirowol na konngol lancowol na konngol hoyre e yawitagol goɗɗo e jasingol ɓiɗɗo adama na konngol puyɗinowol ko konngol oriyantowol e ko nafata e ko moƴƴi ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida so waɗi ɗum Allah lan to moƴƴinay on golleji moƴƴi yustih lakum a'malakum Allah moƴƴinay golleji moƴƴi par ce que ɗe golle ɗe jokkuɗe ɗe hana moƴƴinede par ce que Allah ko matière fini moƴƴo on ha moƴƴi ko ɗum Allah ƴettata na ko jibidira golle so ngari o tawi fof no jibidira ordonnaki gelɗa accati makko ala e ɗum koko tawata gon hino golli hino regili ko ɗum Allah ƴettata ko ɗo sinnala saslaɓe maki inna allaha yuhibbu ida amila ahadukum amalan an yutqinahu ala muhammad rasulullahi sallallahu alih w sallam nala saslaɓe maki Allah no yiɗi so golli gollal moƴƴinongal ha moƴƴa Allah no yiɗi ɗum harna ko sosoɓe wiyata kon baran kunna jomonu mi waɗi jomonu mi juuli bana o no mi juuliri o jomonu mi hori lewru ndu no mi horiri o somi juuli bana o siko e leere ko haaju mum si rukku e sujudu timmi ko haaju mum si fatiha selli ko haaju mum nade golle Allah ƴettata kono noon o wi se ɓuuri Allah o moƴƴinna en golle men de yuslih lakum amalakum wa yahfir lakum dunubakum o yafano en bakkatuji meɗen wa man yutii llaha wa rasulahu faqad faza fawzan adima kala on ɗoftiɗo Allah ɗofti nelaɗo makko on haray on tigui malama malore molnade musidɓe julɓe tedduɓe haray no jeeya e ko mawni ko tindini wongol meɗen julɓe ɗaɓɓaɓe ɓen ɓe Allah reconisi andi fi mum ɓen ɗon andi no woodi yo kay julɓe ɓe ala ka nder systéme gam ka base de données ji ɗi wonno andete ɗon oɗo ko julɗo ordinateur mo Allah jogui on ɓe ala nder ton few ɓe mutino garada ɓe ala nder ton Allah anda fi maɓɓe ɓen julɓe no woodi ara ɗum woni rawa ɓe yiyete ɓe juula ɓe ɗuman noon yara ɓe ala ka systéme julɓe noon ɓe tawata ɓe jeeya ko tindinta effectivement wondema ko en julɓe ɓe Allah jaɓi ɓe Allah accepti ƴettugol jawle mum ɗen dépensana diina joni si tawi an hiɗa windi ko a messen ala blouse borneteɗo a tawaka ka ordre national de médecin ala matricule médecin après dali serment hay hunde an ko wonɗa médecin kono ndu signe mbi ala numéro matricule docteur de ɓe a ala ka ordre national de médecin
enregistré que le ministère de la Santé, la direction de la Santé, il faut aller dans le système médical légally. La femme de la message. Les États-Unis d'Amérique, nous avons nous gandal ngal o jangata ka e rewnede ha o newnane joni o ɓeymu ɓandu goɗɗo ci ñawdugol mum kala ka janguɗa e nder aduna noon sa ari Amérique hara ko médecine janguɗa si wona nokkeli tan hara ko Angleterre janguɗa ɓe seedi ɗipa dokkel ma ko Canada janguɗa ɓe seedi ɗipa dokkel sa ari Amérique a ñawday ko lutti ko foye aduna noon ma jangga kadi fanati to jonno ko wakadhalika julɗo ma o anda ko lawol hongol o nangata ko honɗum woni o hana accude ɓaawo so wona kadi systéme Allah wondema Allah rekonisimo ko julɗo ɗin ko piiji ɗiɗi contrat on ko piiji ɗiɗi ko haldiruɗange Allah ko no aya on ardiri noon ka suratu tawba ayge go mi adday sura mi adda numéro on kadi ko yugol importance aya on e nder ko moni worde aya temdere sappo e go suratu tawba ko ɗon programme men ko woni matricule men o woni wondema ɗen ka nder systéme Allah no andini men ko wonde julɓe ko nder ɗo woni Allah dani inna allaha ashtara min almuminina anfusahum wa amwalahum بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن. جوكو بات لا بات سبك لا جون. بس كأنه ودي بات كي دارك هذا إنه ما أريد يسكنا كدبته. وهي القرآن kata ko yew ta fi goddum wayna jasadum do mino windi dum kadam tere. ما أريد يسكنا كدبته. الذي ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. كلهم كمانسيونا كجبته. كسورة الأنبياء بعض سكتينه. الذي ولقد كتبنا في الزبور من وينجينو كجبته. بيته الزبور نم من وينجي من وشيتهم من بعد الذكر. باو تاو بينجو تاو كلوه المحفوظ. hay me windi ka lawol mahfuz sime windi ka zabur deftere tippinade annabi Dawuda ne ko ɗum me windi ɗon annal arda ni leydi ndi yoto yarisuha ko ronatani sakkitora fewtugol e mayri dirisa laamo fewka heɓa doole e baadi a salihuna ko jeyaɗam moƴƴuɓe jiyaɓe am moƴƴuɓe ɓen ko ɓe sakkitorto gonngol ngol e watnamo wonde yiide kamɓe gañoto de tawno ɗum na ko woni fi kono ɗum woni tan no julɓe ɓe loyiri ni no ɓe fewɓiri ni ɓe frappede ɓe ala hay hunde ko ɗum Allah wi hakke ma ko woni goonga mi windi ɗum ka Zabur mi windi ka lawhil mahfuz wondema ko ɗum sakkinoɗo ko ɗum laatto ñande o aya tippi aya on ka sortu Qamar ɓe ñande ɓay nelaɗo janggi aya on seedna Mamadou Khattab o wi nelaɗo ɗum waɗay est ce que ɗum laatoto nelaɗo wi ɓay ɗum Allah wi waɗay te julɓe ɓen no loyina hiɓe foofi hiɓe wawa koyeɓe suuɗoɓe juula koyeɓe suuɗoɓe juula aya tippi wi'i am yaquluna nahnu jami'un muntasir Allah dani sayuhzamu l-jam'u wa yuwalluna ad-dubur Allah wi ɓe koye siyankeɓe hande e arsenal maɓɓe militaire e force ji maɓɓe e bataille médiatique kamɓe jogii média o kamɓe jogii kala ka felande molnade wolete ko ɓe woli gorno ko kamɓe jogii jawle ɗe yiiɗoɓe mukkeɓe kamɓe jogii doole ɗen fof kamɓe jogii julɓe ɓen no loyi ɓe ɗuuɗa hiɓe fof heɓe huli Allah wi fewno ɗon ɓe ɓuray jankeɓe no sikka ɓay hiɓe ɗuuɗi ko kamɓe gañoto Allah daali sayuhsamul jam'u ɓe fof loyte wa yuwalluna dubur ɓe dogoyey kadi
ɓay nelaɗo jangi on seedna war wi nelaɗo ɗum waɗay wi waɗay ɓeɗo gano ɓe mbiyano kam ɓay nelaɗo arti ka fatu makka dartidi e dole de ɓe arde mumɓe inde makka e dole mum fof ɓe joguno nela saslama wi ɓe tawi yimɓe makka ɓen no wuli ɓe maki kala natuɗo ka suudu mum sokiti ɓe wattamo e bus kala yawɗo fattoyi ka galle Abou Soufiane mi wattamo ay bus kala yawɗo fattoyi ka suudu Kaaba mi wattamo ay bus ɓay ɓe ari ha gasi ɓuuray sakko ɓe wiya min radical may hoore tooña min mbi yimɓe maɓe min toñima min jattitiɓe e golem e hino men kono gandi son haɓɓay ko watto o nelaɗoaki mi wattamo ay bus adali sa yuhsamul jam'u wa yuwalluna dubur ko ɗum Allah taali walaqad katabna fi zaburi min ba'di dhikr anna al-arda yarithuha ibadiy as-salihin dan ni c'est mentionné, c'est noté jonnon ko ɗum simi inni o pattu ɗo fiya andu sina jogui matricule ka desdina ko pattu mentionnaɗo ka tawreta e ka linjila e ka qur'an Allah taali inna allaha ashtara min al-mu'minina anfusahum Allah soodi e gonɗinɓe ɓen wonkiji maɓɓe ɗi wa amwalahum e jawɗe maɓɓe ɗen ko patton ni ko firi kon ko a julɗo imi ñande wiwɗa la ilaha illallah muhammadun rasulullah imi nden ñande an wontimaki e ko jeyɗa kon fof ko Allah jeyi a jeyande kadi sa jaɓi a signi ɗum ɗon ko a julɗo sa jaɓali natto e juulugol e worugol ala ka nder systéme haɗa a ukkiti derton ɗum kono ala to iɓe ñande wiwɗa ko a julɗo jaɓuɗa la ilaha illallah muhammadu rasulullah iwi nden ñande ko Allah andi ko honɗum duwaɗa ñamude ko honɗum duwaɗa yarde ko honɗum duwaɗa yaade so wima jiyaade ko na jeeyi so wima ƴettu Kaaba na jeeyi so wima accitu ɓeygude maɗa nden yaha lebbi tati na jeeyi ɗum ko programme wontima kinno so wima ka ñaamu a ñamata ko kanko jeeyi wontimaki mbuuɗi maɗi compte bancaire ji maɗi fof e cuuɗi maɗi fof e kala ko jeeyiɗa kanko jeeyi so winimo fala 1 million ko jeyat heña so wini gala otowal ma gala fuɗi koye ngal memuɗo heña so wi hiɗa nodda wasitto fi dina o heña sahabaɓe andunoɓe ɗum ɓen goɗɗo e maɓɓe gondi jiwo ɓurɗo labeede ha gasi fokkita jihaji ha gasi mo jommi leññande o memaɗen o yehi jihaji o maayi to on ndaari jiwo gonno way ɓay o warama ha gasi ka jihaji ha gasi sahabaɓe fokkiti fi ƴettugol mo lootamo nden akitetewo tetere ɓeɗo malaikaɓe kaka Allah ɓe yuuri kamɓe hokkipoto e lootugol mo e programme makko on fof ɓuru layniɗɗen kañum tan no sabbimo par ce que o memani oɗa sabu Allah donc ko ɗum ɗon firti mbuɗi ma ɗin ko Allah jeeyi hande kadi nagandi fimaji sa Allah daari ko ɗum ɗon o wi contrat on kanko kadi ko yoɓitirta ɗum ɗon ko aljanna ko marché ko Allah o lanɗo soodi ha o sooduɗo ɗo sen bon client e sen patron ka bettikima si président de la république on e gardiji mum ni gaari ɗo wi ɗum ɗo ko delu e kam koye haray deñande a marché ni haga donc Allah woni soodde marché o ko batti ko marché ko Allah o lanɗo woni soodde ko hongo woni yeeyde ko an honɗum wonɗa yeeyde Allah ko wontima ɗin e jawdi ma ni fof Allah jeeyi honɗum o itti o soodi ko aljanna ko patton ni ɗum ɗo alduɗo dañi Allah inna allaha astara min almu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahum aljanna joni noon si Allah ƴetti wonkikin o ƴetti mbuɗɗin ina ɗo ko yiɗɗi ɗon kadi yuqatiluna fi sabilillah
heɓe dari hiɓe kombata heɓe tippira iyo diina Allah kan yiɗi siyama juulirde Allah nden ko programme Allah no Allah landike ɗo halduno mbuɗi ma ɗin kanko de siyama lekkol o ka qur'ana hundeteɗo ko Allah jeeyi ila andi ɗon haldi mbuɗi ma ɗin kanko jeeyi on haldino programme o an kadi ko aljanna halduɗo yuqatiluna fi sabilillah kalimatu yuqatilu e kalimatu yaqtulu andi yuqatilu ko fi'lu mudari adi silo gabbe conjugué au présent yuqatilu yaqtulu ko fi'lu mudari c'est encore conjugué au présent mais qatala e qatala no serti qatala ko tippiri no wondera ko buɗɗi ko tippiri no wawde ko ɓanndu no wawde ko gandal makko ngal sa janni a waajike harayɗa tippirde sa addi mbuuɗi la tippirde sa piyi birki la tippirde kala ko waɗɗa ko on ɗum ɓuri yaajude e tippirangol diina kan kono kanko ko ɓuri yaarde wona ka wonki direct kaka jawti kakala on ɓuri yaarde seede mum kala ko Allah subahanahu wa taala wi'i wa qatilu fi sabilillahi ko jawndin o addata so wiya wonɗi wa qatilu fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum ɓay ko qatilu waɗi Allah daali yuqatiluna fi sabilillah fayaqtuluna hiɓe wara wa yuqtaluna hiɓe ware sabbu mayɗenen a tumuma lanjeylorema ko ɗum waɗi si on ɗum waɗi si goɗɗo maayi ko wiyeten inna lillahi wa inna ilayhi rajiuna ɗum andi koye ɗum ɗum firi si julɗo maayi an ko ya wi inna lillahi wa inna ilayhi rajiun alladina ida asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilayhi rajiun si goɗɗo maayi ɗo ko wi inna lillahi wa inna ilayhi rajiun ko yawi minen dariɓe ɗo ɓe luttuɓe mayani ɓe meɗen sabbimo minen kadi meɗen sabbi nde waranimi wo ko men pré wa inna ilayhi kaka makko kadi rajiuna men suuti ta goɗɗo no maayi wiya an kad ɗoɗa ɗo ɗa sabbi par ce que a ƴeewa kanko je ko kanko je wontimaki ko ɓen ko fara o dari laaɗo donc ko contrat on ni yuqatiluna fi sabilillahi bi amwal yuqatiluna fi sabilillahi wa yaqtuluna wa yuqtalun Allah daari on contrat noon wa'dan alayhi haqqan ko contrat gongajo mo tawata mo winda fi tawrat ka tawreta wal injil ka linjila wal qur'an ka alqur'anare no signato no ɗum tako ɗo wi Allah daari wa man awfa bi ahdihi min Allah o wi amma noon enen ɓay ko contrat halduɗen o wi kanko on ɗo kala wawɗo hunnude aadi o inni kanko Allah mo ɓuri ɓontuki wawde hunnude aadi o wi kanko ɗo o hunnayi ko an noon andi windiɗo toon wiyete ɗum fi sabillahi moltoɗa wiyete ɗum fi diina kanɗa ala ɓeni o haray jama juɗɗe fo no nodda hino nodda man ngenage fon ɗo no wuri ange fon ɗo no wuri yo darani e ko senano en gasiya wonɗo sikka Allah wiyanoma wontimaki no duwa yaade kala ka wuli darna e ko senano en e kono feƴƴirno menen hande ka wirtuno mbeɗe tippinde conteneur ji andayi ko fi conteneur ji ko ɗum halduɗa e Allah an ida enregistre ka messenɓe ɓen Côte d'Ivoire ɗo ɗa windi ɗo nawnuɓe ɓen nde ari wonne docteur kaari nodda o ɓen noydeda ko yide infirmiére ɓen ɗon an nemata naw ko a consultata a windata ordonnance anda sika ko windiɗa ɗo ko maɗa kala ko sono kala kanko rando ko kono feƴino kono ɓayano fe yetti Allah no l'islam no weli wajittata bum makko ɓum e contrôleur makko o kiidina oytata kadi mbuuɗi o wi kanko ɗo o hunnayi wadan alay haqqa fi tawrat wali Allah dali wa man awfa bi ahadihi min Allah fastabshiru bi ba'ikum alladhi bay'atum bih mettore contrat kono gayi
Ceerno sa woni ɗo duuɓi temedere amayi a dépensani al diina kan annoɗaɗima ka aljanna joni ɗin duuɓi temedere o yaltinima an jara o nun jeyi mais duuɓi temedere ma ɗin ɗo nata aljanna a nawnata a nawyata a yaltata kupata aduna on mo gagné o battuɗo on gagni ko ɗo so yi welto e waɗi contrat kono ko an gagni aqulu qawli hada wa astagfirullah li wa lakum jami'an fastaghfiruhu wa rahmatullahi. Alhamdulillahi rabbil alamin. Musidɓe julɓe tedduɓe sahabaɓe nelaɗo e sahabaɓe kamɓe ɓe famuno o aya ɓe wunnimo ñande nelaɗo jangganno sahabaɓe lantanaɗol birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun laayo ngarde noon ka sorta al imran o wawata heɓude peewal ngal allah faala ngal o naati tan aljanna ngal fanni kama on ƴettali fewde mum nde ɓurɗo yiɗde nde waɗon fi allah deñande sahabaji no wiya Abu Talha o wi nelaɗo jawdi handi mi ala ko ɓuranimmi jardin ngako o wottuɗi jardin makko sahabaɓe bodari par ce que on jardin hande siko yalti valeur makko ko marché adjame on ɗo centre commercial ɓurɗo jandude o tawa magasin kala yaltina wona 500 000 francs CFA par mois hara magasin ji wulure no nder ɗo ko on valeur ɗon netti woni valeur jardin makko o deññani o wi nelaɗo mi jonnimo allah sahabaɓe gosi ko sama kata o iwi ɗon o ari ka jardin o tawi ɓeygoli makko ɗin no tetti forme e ɗuma pigui ɗi fof o hippi ɓe sikki ɓe ko fijay woni koɓe maɗɗi kon o tuttini ɓe o inde jeeyaɗo hande kadi ko allah jeeyi kadi ko allah jeeyɗo hande kadi enen jeeya ɓayno rewɓe ɓe ɓiɓɓe ɓen ko nehaɓe yima sa fettino ha yi galle ma ɓuuɗe lappede ɗen ayni ɗenguli maɗi en jeeyaɗo ko allah jeeyi taga gabanoɓe laɓay ma tawi ɓe mbawni ɗum ɓeyalti ɓe welti ɓe andi muudi maɓɓe hokkitini jardin maɓɓe on ko ɓe taw ala kala ɓe yalti ɓe welti senna Ousmane bun Affan ɓaynelaɗo wi adde mbuɗɗi fiidina kan o addi geɗoɗi temedere geɗoɗi capanɗe joyi e bagage majji hande ɗum ko wiyete kon ɗo remot kuje temedere capanɗe joyi halno waɗi kadi marchandise jelɗuɗo oyi nelaɗo en ɗo one addi ɗo nelaɗo wi ɗi o woɗɗo wa ɗum kadi waji ad ben mo famuno batto ha gasi on sey allah wi Jibril sippo ka leydi o huɓɓini waɗi ɗum yawi wiya Mouhammad yo yettonola wiyeteɗo Ousmane on iwi hande wattata ko metto tan mi aduna sabu on des ɗon donc o yii koɓe dépensani jawɗe ɗen l'islam ay kamɓe famuno ɗum ɗo ñande ko ɓe jiyani ɓe arti ko ɓe weera heɓe ɗonɗa woɓɓe no jogui junngo mum helago to woɓɓe no jogui koyngal mum helgal to woɓɓe no jogui yitere mum ɓorade to nelaɗo makki tawi goto natugam mum yara ndiyam en noddama nokku go kadi ɓe rewi ɗon kamɓe famuno ɗum ɗo ka enen noon hande jiyaji ala gafka ala ɓulendi ala ko wiya ko ya yalti buuɗi ta ko ɗum woni tawre albala ta ko ɗum woni albala ko ɗum ɗo won ɗon ɓe mara ko ɗum waɗi ɓay kamɓe ɓe jabiri ni narfiqiɓe wurnoɓe on sayɗe si ɓe wiyanoma yoɓe jabirno ɓe jabirino ɗanoɗono wayda qila lahu aminu kama amana nnas qalu anu'minu kama amana sufaha so ɓe wiyama gonɗinireno ɓe gonɗinirino o non l'islam o c'est bon meɗen jaɓi woni ko jogo meɗen jaɓi kono feetere nden men sali ya ƴettu ko jeyɗa fo jonna woɓɓe woli ɗum ɗo ko ɓe yaadiɓe wolde qalu anu'minu kama amana sufaha min jaɓirano ɓe feetuɓe jaɓiri ɗum a ƴetta ko jeyɗa fof jonnaɗo sonnajo ɓiɗɗo fof ko goto o mari jiyadi fokkita wi yow alen o yehoyi ha gasi on waroya to ɓaynenaɗo sahabaɓen arti ha gasi ɓeyni e ɓiɗɗo ma on de lutti ton o wi ene nelaɗo noye jam ɓeyni hi o inde alhamdoulillahi rabbil alamin enen ɗo e naɓay ɓiɗɗo men goto ɗon bajjo ten noon ko enen e ɓe no woni garade lahara fi aljanna
Écoute ce qu'on parle. Mes très chers frères et sœurs en islam, notre thématique, je vous exhorte également d'observer la piété à l'égard de Allah subhanahu wa ta'ala. Il est primordial pour un musulman, pour connaître son statut au sein de cette religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que certainement, il y a de ces musulmans qui ne sont pas inscrits, qui ne se trouvent pas dans le système. Dieu ne les connaît pas, ils ne le reconnaissent pas. Ils ne le reconnaissent pas. Parce qu'ils ne respectent pas le principe et le statut de leur adhésion à l'islam. C'est un pacte, c'est une administration. L'islam, c'est comme quelqu'un qui se dit médecin, qui ne figure pas dans l'ordre national des médecins, qui ne fréquente pas les hôpitaux, les cliniques, qui n'a pas encore prêté serment, qui se balade dans le lit comme ça, en se disant médecin. Qui ne se trouve pas dans le système. Il y a de ces musulmans qui se baladent comme ça dans la religion en priant, en gênant. Dieu ne le reconnaît pas. Donc, il y a un statut, il y a un pacte entre nous et notre Seigneur qui définit notre adhésion à l'islam. Forcément. C'est ce pacte que Dieu a élucidé dans un verset coranique qui se trouve dans la sourate At-Tawbah, verset 111. Dieu dit, Allah subhanahu wa ta'ala a acheté des croyants leur âme et leur bien. Ici, quand Dieu dit bien, tout ce qui constitue bien, en termes de maison, de l'argent, tout bien. Et Allah subhanahu wa ta'ala, en contrepartie, c'est le paradis. Il dit que ce pacte-là, c'est des gens qui doivent lutter pour que l'islam se développe. C'est des gens aussi qui participent à toutes les batailles dans le sens du rayonnement et le développement de l'islam. Donc voilà le pacte. À chaque fois qu'on te demande quelque chose pour la cause de l'islam, tu t'abstiens et tu te dis musulman. Et tandis que voilà le pacte. Les compagnons du prophète qui connaissaient mieux la religion, qui connaissaient mieux la signification de ce verset, avaient matérialisé ce pacte. Comme le calife Ousmane ibn Affan, qui a donné d'une valeur de 300 remorques avec leurs marchandises pour la cause divine. Quelqu'un qui a donné une valeur d'un centre commercial qui génère à peu près 1 milliard de francs CFA par mois, n'est-ce pas? Il donne ça pour la cause divine. C'est ce qui faisait que voir la conduite, n'est-ce pas, des compagnons du prophète en ce qui concerne le financement de l'islam, leur comportement, les hypocrites qui vivaient avec le prophète, quand on leur disait de croire comme ces derniers, ils disaient que si c'est d'être musulman, on accepte. Mais cette folie-là, on n'accepte pas ça. Toi qui donnes tout ce qui t'appartient, on dirait que tu n'as plus besoin de vivre. Nous n'allons pas faire ça. Ce sont ces versets-là qui se trouvent dans la sourate Al-Baqarah, la vache, lorsque Dieu dit, quand on leur dit, n'est-ce pas, de croire comme le prophète et ses compagnons, et dire, nous ne pouvons jamais croire comme ces idiots qui ne connaissent pas, qui ne connaissent absolument rien. Donc, regardez une femme qui avait un seul jeune homme. Il a inscrit son jeune homme, n'est-ce pas, pour la bataille de l'islam. Ce dernier meurt. Quand les gens reviennent en disant qu'il a perdu ton garçon dans la bataille, il dit, est-ce que le prophète Mohammed pour lui n'a pas eu de problème? Est-ce qu'il vit? Il dit oui, elle dit c'est bon.